Laco miro woro about dako. War ma kedi ka inen laco ni pe ka no chante. Dako pu yele ma tek. Ni nen ni ena ye tika kelo gere chane gang entro. Pun miyo chane bot laco ena chulu ot. Dako yele ma tek pun miyo chane bot laco ena charka chulu school fees. Kiri beti dako ena tika kelo ne ot. Laco miro woro ki ona moni eno ni. The position ma mege machalo wonga. Dako miro mara ke bot laco. Machalo kita ini neno ke the Bible beno wajo maleng ni love your wife just like Christ loved the church. Christ maro kanicha ne to an extent where he was willing to die for it. So ka ini maro dako ni to the level where you can give it all for your wife. Then iti kan nyuro mara mabe dak mo pore bot dak mamigi. Upuon wono lo tieno wak gubet ki mara ki ngech ki diro me culture ma mekwa te kwar wa gunge kama gu aki ye gunge ene be making utieno wa lutini magi bejo. Wapuonyo gen menyuto mara ikom luba. Wapuonyo gen ki yo mati, yo me kwiri. Tiyan ka pa wapuonyo gen kameno, gibiberu lutini ma kilaw. Lutini ma gibiberu ka yelo widano. Mano pe beri. So wapuonyo lutini wa ki yo mati. Chao kene bene tika yele mate. Tiyo we burlo bukamu kene. Angeni pe yot. Nebero an absent parent e kwa palutini wa. Endo kai no wono chamo. Igo chim. Iraro gen. Iloko kegi. Chim miyo ke gen guidance. Miyo ke gen yo kit metero and facing life. Wanyuro ke gen jemi mugo matiano tiano. Magirong wori kitibo ne keri kage food tiano. Wako dire maja gingeyo ni yang uno ba wora timo kir en yang uno ma timo kir en weko oroto wadong kinge moni eni ni menero ni jemi mukano time wek jemi kwa chiara nyi. So when fonyo lutini wa yo mu pore yo mati agunyot wore kom lu nyoro unyor ware kom dano weng dano mogo kedi strangers unyor ware kom lutini unyor dano mogo magi konyo wan igayi wa ma pat kedi chenne tie unyor chenne pe gang kenyu bar unyor ware ikom jo magi konyo dano ketiti gang kenyu unyor wari mogo mati beru gang kenyu menu gina be dak gina piere tek